دەم باش خوێندەکاران هێژا ئیرۆوانامە ji ber şayeke wana duyem ser erdîngariya mirovî a Refa 11. Li vê dema bên erdîngariya mirovî berî gokim derbasî wana xwe bibin mêjwera hinekî zelal kir. Erdîngariya mirovî li ser çi sekine? Li ser girêdana mirovan bi jîngeha wî be û belavbûna şîniya li ser rûyê erdê dibe. Li vê dema bên erdîngariya mirovî belavbûna şîneya li ser rûyê erdê. Li vê de cihên bişînî hene ew cihên kêm şînî hene. Belavbûna şînî li ser rûyê erdê. Li vê de cihên bişînî hene û cihên kêm şînî. Li vê de cihên bişînî wek kîja welatan lê dike? Cihên bişînî yê gongê bi pêşketina pêşesaziyê wê û bi derfetên çandiniyê hene ceme. Yek jê bi ji aliyê pêşesaziyê dema ev welat pêşketî bin wek welatên yekbûyî yên Amerîka, Japonya û Rojavayê Ewropa. Welatên hene ji aliyê çandiniyê jî çandiniyê ve pêşketîne wek welatên Efrîqiya, Geleya Nîlê, Başûr û Başûrê Rojhilata Asya û welatên yekbûyî yên Amerîka û Deltaya Mississippi. Evana dewam dijin bi çandiniyê pêşketîne ji ber gog avhewa wê heye baş e, xwezaya wê baş e ji bo jî pêşketîne ji aliyê çandiniyê. Cihên kêm şînî, cihên kêm şînî li vê de em bêjin derdora cemsera. Derdora cemsera ji ber gog zêde sar e, seqem heye, şîniyê wê kêm in. Herêmên ziha jî êgê kêm av in, germa wê zêde ye, şîniyê wê jî kêm in. Qatên bilind ê çiyayê jî ji ber gog çûnû hatin zehmet li cihê çiya bilind e, çandinî lê nabe, şînî jî lê kêm e. Herêmên nîvqadibirê jî wek em zanin gog germ e, zêde germ e, şîniyê wê kêm in. Herêmên got aboriya wê jî lawaz e, wek herêmên hene aboriya wê ê kanzayê wê sererd û binerd tune ne, çandiniya wê tune ye. Em bêjin avê wê sererd û binerd tune ne, aboriya wê lawaz e. Herêmên kêm ewle, êkêm ewle wek em bêjin welatên gog şer û pevçûn lê çêdibe, ew jî şînî li wir namîne, koçber dibe dira cihekî din lê jiyan dike, ev jî ji ber sedema şer. Ana li vê de tofbûna şîneyan. Dewan de tofbûna şîneyan tofbûna tofbûna şîneyan li vê de ji şîneyên goleqatekî diyar dijîn li gorî rêjeya qata wê tofbûna şîneyê jê re tê gotin. Tofbûna şîneya hejmara mirovan a gol li ser 1 kilometr dam tê tofbûna şîneyê jê re tê gotin. Li vê de sê beş li ceme hene, em ê wan jî binivîsînin. Sê beşê ê şîneya hene li vê de ceme. Yek jê tofbûna şîneyan ya giştî, ya giştî. Ya giştî li vê de dewam de ya giştî dema got şînî li ser rûyê erdê tê parevkirin. Li vê de şînî li vê de me got şînî li ser rû pîvanê tê parevkirin. Rû pîvanê tê parevkirin. Li vê de şînî ser rûpîvana vê erdê tê parevkirin. Wek em ê bên li ser welatê Sûrî, em bêjin welatê Sûrî hejmarek ji şîniyê wê heye, li ser rûpîvana erda wê tê parevkirin. Ana li vê de tofbûna şîniyê ya bi çandiniyê bijûl dibin. Tofbûna şîniyê yan çandiniyê
Vêdekê tufbûna şêneyê ya çandiniyê şêneyê got bi çandiniyê mijûl dibin dema got li rûerda qata çandiniyê werin paravkirin. Vê de şêneyên bi çandiniyê mijûl dibin. Li ser qata çandiniyê. Vêdekê ev kesên got bi çandiniyê mijûl dibin li ser qata çandiniyê me got hejmarek em bêjin ji şêniya heye li vê qata çandiniyê tê belavkirin. Ana bên tofbûna şêneyê ya fîzyolojîkî. Tofbûna ya fîzyolojîkî. Vêdekê li vê de şêneyên giştî li vê de bêjin dema got şêneyên giştî li qata çandiniyê werin paravkirin. Şêneyên giştî li ser qata çandiniyê tê paravkirin. Li vê de şêneyên giştî li qata çandiniyê dema tê paravkirin wek em bêjin li rûherda gogê çandiniyê hebe ew qata got em bêjin berhemdar be ew şênî li vê qatê tê paravkirin. Ana li vê de em ê bên qonaxên şêniyan li gorî temen û zayîn de. Li vê de jî sê qonax hene li cem me. Qonaxên li gorî temen û zayîn de. Vê de ev qonaxana qonaxa şêniyê bi taybetiyên temenê kesên got di welatekî dijîn rewşa perwerdeyê û zayîndê diyar dibe. Li gorî temen dibin sê qonax. Sê qonaxên bingehîn cem me hene. Yek jî qonaxa zarokan. Li vê de dam dêjin qonaxa zaroka ê mezêxerin. Li vê de temenê wan ji temenê wan ji em bêjin ji rokê heya em bêjin 14 salî. Evana ji temenê wan rok be heya 14 salî evana mezêxerin. Yani em bêjin ne berhemdarin ti kar û xebatî nakin lê bi temenê xwe li vê de bez zarokin xwarinê dixwin. Li vê de ana qonaxa ciwanan. Dam dê qonaxa ciwanan temenê wan ji 15 salî heya 64 salî. Êdivî temenê hadi ji 15 salî heya 64 salî evana berhemdarin û mezêxerin. Yani berhemdarin yani kar û xebat dikin divî temenê de bêhtir ê temenê wana ji 15 heya 64 evana berhemdarin kar û xebat wan heye. Ana qonaxan kalan li vê de temenê wan em bêjin ji 650 û ber bijor be. Ber bijor be. Li vê de êdivî temenê han de ew jî mezêxerin ti kar û xebatî nakin ne berhemdanin lê temenê xwe bizin.
پرانیا ولاتین گوج لی ج شردر کتنه هجمارا جنان جیا میران بیتره. هاتیه دیتن لی جهنگو کوچبریشی لی چه دبه هجمارا جنان جیا میران بیتره. لی بله لی جهنگو کوچبریا خواه ج ل درگه هجمارا میران جی آجنان بیتره. وکم زن ولات جه شرلی چه دبه امبیجن آبوریا ویل آوازه گلک جه کوچبر دبن جه هریمه کدرن یاج ولاته کدرن بر ولاته کدیده کوچبر دبن گلک جراجی امبیجن هجمارا میران جی لوا ولاتا بیترج جنا. آنا میبین پیرامیدا شینیان. شینیان. لویده که پیرامیدا شینیان دبه گو پربونا شینیان لگوری تمن اوزاینده و نیشان دبن. افجی دبه سه جورین بنگهین جمع هنم. سه جورین بنگهین وكان بيجن بيجن بتمن زاروك لبيده كي اوانا د براميدا بنغا فرح دنه تمن زاروك تشاو لبيده كي مجوره بوانا كتشيكن وكان بيجن اف براميدا لبيده كي اف جهه فرح زاروك لي برتر يعني اف براميدا جهه فرح زاروك لي برترن. ام بین آنها پیرامیدا ای جوانان جوانان لویده که ام بیجن دقاتا ناوین دنه. کسی جوان دقاتا ناوین دنه افجی هجمارا وان برتره. لینها ام بین قاتا ای بتمن مزن. ای بتمن مزند كذن قاطع طنق هذا كي قاطع طنق كسن تمن مزن تمن مزن أنا جي أنا لبيدا كي سي براميد الجمع تشيبون يك جي قاطع فرح زاروكان أف جي زاروك نلحم ولاطان برن وكان بيجي ولاتي إي باشكتي إي باشكتي هجمارا زاروكان بيتره وكان بيجي أف جي إي جوان نلحم هريما جبرن وكان بيجن ولاتي لبناني هجمارا جوانا بيترج زاروكا وجا تمن مزنا للبيدا كي اي تمن مزن لولاتي بيشكتي وقت دولة اوروبا اي بتمن مزن بيترن لجموانا لبيدا انا بين بربونا شينيان بربونا شينيان بربونا شينيان لبيدا كي بري ام جوره شروع بكل لبيدا كي دبي جهن ديار جبو بربونا شينيان يا والغوري سالا بري هاوي بربونا شيني تيغوتن اف نرخي هجماري وكا انجام جدايكبون ومرجن مرني ددا لبيدا بربونا شينين خوزاي ب بربونا رجاء جدايكبوني بيكتي انا بين لبيدا وكان بيجن لهرين ناجي جماغو هجمارا مروفان اي جدايك دبن دايك دبن جي اي قدمرن ايج جي دايك دبن هجمارا جي ايج دمرن بيتربه والبدا تشابه و امبيجن هجمارا وان و برتربه ليج امبيجن ايج جي دايك دبن و ايج دمرن وكهبن ايج جي دايك دبن و ايج دمرن هجمارا وان وكهبه لبيدكي تبربون تشينابه او هجمار وكخوا دمينه ليج امبين برواجي ايج دايك دبن جماغو ايج دمرن و ايج جي دايك دبن ايج دايك دبن ايج دمرن هجمارا وان ايج دايك دبن برتربه لبيدكي كيمبونكي بهجمارا شينيه ده تشيدك انا بين الفيدا سرجماري بيجن قاسيا هجمارا مروفان براميدا كشينيه ولزا بربونا شينيه ديار دكه
سرجماری تی همان دمه ده گوتی بردوامیا روشاشینه یا پرورداهی هجمارا مروان دخبتن. بلاوون شینه یا لسر سازیان تی بلاف کرن او تواهی ولات روشا سیویلی ده جی آگاهیان دیده. ده انجام سرجماری ده پیشنومه و پلانین گو هیا دکوین مریدیه ده. سرجماری لذا سرجماری وقت امزانن ولاتن یه پیشکتی دلزا پربونا شینیه ویده کیمه پیشکتی بگشتی لذا پربونا شینیه وی دوی ولاتی ده پیشکتینه ریجه آوی جسادی کیمی یکیه اف ولاتن پیشکتی لین بین ولاتن پاشکتی یعنی نه هشنهاتی یعنی لذا که انویژن پاشکتی اوانا هجمان امروان لی پرتره رجای آویجی دگهج جسادی دویان پرتره لی کردستانا ریکوپیکیا مالباتان لسر ديمقراطيا شینی ولات مدرسیه که مزن به تایبتی جه لهرمین تبلهف بونه آنا لبدك وكان بيجن وبربونا شينيين لولات أمريكا بربونا شينيان لولات يجبويين أمريكا رجاوي جسدي دقيقة تقيسي 0 هنا نوت وحفتة لبريطانيا يجي بريطانيا هجماراوي دقهيجة جسدي 0 بهنو 4 وحشت أفانا هجمارا شينيوي لولاتن پاشکتی لذا شینه وی پرتره وکن بیجن لکینیای دگهیجه جسادی ام بیجن دو بهنو 6 و 5 لکینیای هجماراوي أفل أفغانستاني هجماراوي أفغانستان هجماراوي جسدي 3 بهنو 8 و 5 هجر أبيجن ولاتن لذا پربونا شینه وی جه لذا پیشکتنا آبوریا وی بیتر به لویده وی چاوا به هگر اف هجمارا مروفان بیتر به لویده که بیجن ولات جعالی آبوریه وی پاش بکوه لویده که پاش بکوه جبرگوگه اف آبوریا هان تیرا هوا هجمار با شینیه ای پر ناکه لیه گوگه ام بیجن پلاننگ بین دانیجی و مدرسیه که هبل ویده که بین چیکرن نهال ویده هیمان گول لذا شینه باندوری دکن الجمع هنه هیمان گو باندوری لذا شینه دکن وقتشه يكجي ام بيجن مرن دما مرن بربا لذا شينيا كيم دكه تشكي دجي بيجن مرجن جواكي و آبوري قلك جواكي آبوري هنا أوجي أصلاً كي شتك وكان بيجن ين بتمن بتشوك وان دزوجينن يا ام بيجن آبوري وان كيم
شنی الور کم دبه د جواکی وان هندکن افجی مدرسه که چه دکه یعنی ام بیجن کم شنی چه دکه مرجن جواکی و آواری لذا شكري جمهية هفجين يعني ين بالتمن بتشوف 8 صالي به 15 صالي به لجواك نتيجة هي وازاروكا زود بزوجين افجي امبيجن باندورة كده لذا شنية دكا شكرا لدينا لذا جمع خدمات تندرستية جهنة خدمات تندرستية عندنا خدمات تندرستية لذا لقلك ولاتنا هذه خدمات تندرستية قلكي كيم دما كيم باللذا كيتشتي ديك مرن پردبه لخوشی پر لویده وکم بیجن ولات صومالی لولات صومالی او جی صومالیه لویده که بیجن مرن قلك الجوا هي جبر بوك لخوشی هي خدمت تندرستيه لور كامل انا لویده چاندو باوري چاند او باوري وكم زارن قالك شيني هنا چند دوا هي وباوري اوان به تمام بتشوك دماتين وانا تزوجين د 8 4 سالي 5 سالي وكما جو افجي د چند دوا دي افجي باندوركي للزا شيني دكه البدا انا شر وبلافونا خزاي شر بلافونا خزاي شر او بلافونا خزاي البدا كي وكان بيجن لقلك ولاطة شرشي دبه ام بيجن شيني دمرن كيم دبه بلافونا خوزاي جي وكان بيجن عرض هشي دبه فولكان شي دبن لهي راد به افجي باندوركي لبربونا شيني دكه يعني وان كيم دكه البدا كي انا پرورده و پیش سازیبون پرورده و پیش سازیبون پیش سازیبون و پلانسازین مالباتی لویده که ام دیجن پرورده گلک جواک هنه جعالی پرورده نه پیشکتینه پرورده لجموان کیمه ام دیجن پیش سازیبون وان جی تنه نه کیمه لویده که جی باندوره که للزا شینیان دکه لویده آنا وانا ما بداوی دبه امی لیوه گره که جوره چکن وک مگو لیوه گره که مجوانا فر چکن سر اردنگاری مروفی وک مگو لسر پربونا شینین ام بیجن طوفبونا شینین چاوا بلاف دبن لسر تمنه بچوک زاروک بن جوان بن بتمن مزن بن لویده چاوایه هر هرمک جی آدن تی جدا کرن اف جی کبه وانا مدن نهامه بین پرسن مهنم لیو پرسی خوشی سر راست بکن ویده پرسی مای نرخاندنه پرسا ما یکم دبیجه جهن پرشینی یه لسر روی عرده لکو درینه جهن بشینی وک مگو ولاتن یکبوی یین امریکا ژاپونیا رجلاتا اوروبا افریقیا ام بیجن گلیانی لیبو باشور و باشور رجلاتا آسیا بو ویده افون انا بین پرسا ما ددوا و جهن کمشینی یه لسر روی عرده لکو دری بون وک مگو لدردورة جلسة بون هرمين زها لنفقاد بري كيم بون لجهة جو أمبيجن كيم أولها بون لكيم بون لجهة أمبيجن جو جيابون أو جي كيم شينينا برسا مسيم دبي هيمان جو باندور لسر لزا شينيا ديكا ريز بكا ليدا
جه مان یک جه مگو مرن مرجین جواکی و آبوری شکرن خدمت تندرستی چاند و باوری شر و بلابونا خزایی پرورده و پیشسازی بون و پلان سازین مال باده. لبیده آنا وانا خواه ام بداوی دیکن ام ببینن دی کیف خوشیده خاطری وقت.